Tubaye ikaze nshuti bakunzi bacu kandi twizere ko mumeze neza mwese aho murere hirya no hino muri Afrika, muri Aziya, muri Australia, muri Amerika n'ahandi hose. Rero tubaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru ku itariki ya 18 ukwezi kwa karindwi 2026. Amakuru yacu araza kwibanda kuri izi ngingo zikurikira. General Sematama yavuze ugenzura gipupu no kwamurima aburira Fardc na FDNB. AFC atangije gahunda yo gutera ibiti muri Goma. Kisegeti yemeye ibiganiro bidaheza byo kurangiza intambara. Mbere yuko tuyarambura tubabwire ko byoroshye kuba mwakora aho hasi handitse subscribe kugira ngo muza mubana natwe mu biganiro n'amakuru tuba twabateguriye. Umugaba mukuru w'ingabo zatwigwaneho General Brigade Sematama yatangaje ko yaba ihuriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se twigwaneho nta ugenzura uduce turimo centre ya cyangwa se ahazwi nko kwa Murima no mu misozi miremire ya Kivu y'Amajepfo. General Sematama yatangaje ibi mu gihe muri uku kwezi muri turiya duce habereye imigwano ikomeye. Mu cyumweru gishize twigwaneho isanzwe ifatikanya ku rugamba na AFC yatangaje ko yigaruriye centre ya Gipopu iherereye muri territoire ya Mwenga, ariko biza kuvuga ko ingabo zabo zaba zongeye kwitaza zigasubizwa inyuma na coalition y'ingabo za leta. General Sematama mu kiganiro agiranye na chaîne za YouTube zikorera mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe yavuze ko twigwaneho igenzura imisozi yitegeye Gipopu gusa yabayo cyangwa se ingabo za leta hakaba nta numwe uyirimo. Yagize ati twageze mu Gipopu dusanga abaturage baratwakira, amaze kutwakira dusanga umwanzi yahunze, inyuma yaho yaje kwisuganya aza gutera, tubona ko ari buze kwica abaturage, twaga kugwanira muri centre dusubira inyuma gato dukaba imisozi n'ibirindiro byegamiye Gipopu. Nubwo muri centre ya Gipopu ndabizi ko nta muntu yirimo. Sematama icyakora yavuze ko iriya centre isa niri mu bakora twigwaneho kuko ngabo zayo gukora uburinzi zikahegeramo mu gihe abaturage bari bayituyemo bamaze guhunga. Abajijwe ugenzura agace kahazwi nko kwa Murima muri territoire ya Fizi, uyu musirikare yavuze ko tugenzura imisozi ihareba naho turi hejuru yaho nta wambuka mu muhanda cyangwa se mu mazu, nabo ingabo za leta ntabahari. Sematama kandi yaburiye ingabo zirimo iza Repubulika Demokarasi ya Kongo Fardc n'izi Burundi FDNB ziri kwitegura kugaba ibitero byo kwisubiza uduce zatakaje, azimenyesha ko uwatsinze taho yagiye ndetse ko twigwanaho ibategereje. Yagize ati twavuze ko hano ari iwacu ntabwo tuzahava, wenda bibwira ko bazadukura mu gihugu ariko ntituzakivamo, n'ubu nimba bari kwitegura natwe turi kwitegura, tuzongera duhangane nabo, tuzabikora uko bazaza. Tuje muri Goma buke, AFC yatangiye gahunda yo gutera ibiti muri Goma. Umuhuzabikorwa wa politiki w'umutwe wa AFC Colonel Nanga yatangaje gahunda yo gutera ibiti mu mujyi wa Goma, avuga ko intego ari uguhindura uwo mujyi ukaba uw'isuku utoshe kandi wihanganira imihindagurikire y'ikirere. Nguko AFC yabitangaje, igahunda yatangajwe mu gihe abayobozi bayo, urubyiruko, abagore ndetse n'abaturage bakomeje ibikorwa zo gusukura aho batuye bikorwa buri wa gatandatu mu duce bavuga ko bagenzura. Iri huriro kandi yavuze ko ibikorwa by'isuku bidafatwa nk'igikorwa cy'umunsi umwe gusa, ahubwo ko ari uburyo bwo guteza imbere ubuzima rusange, kugarura icyubahiro cy'abaturage no kuba umuryango ugira uruhare mu kubungabunga ibidukikije. Umuhango wo gutangiza iyi gahunda, Colonel Nanga yaraherekejwe n'intumwa nyinshi za AFC aho bitabiriye ibikorwa by'isuku mbere yo gutangiza gahunda yo gutera ibiti ku buryo bwagutse. Nanga yavuze ko iyi gahunda yo gutera ibiti igamije gutuma Goma iba umujyi utoshe. Ati twaje muri kino gitondo ngo dushire mu bikorwa gahunda y'isuku, ariko iki gihe biratandukanye kuko dushaka gutera ibiti, turashaka ko umujyi wa Goma uba umujyi usukuye kandi utoshe. Yakomeje avuga ko hari gahunda yateguwe yo gutera ibiti mu mihanda minini ndetse no mu bice bigenewe kongera amashamba. Ati kugira ngo umujyi utoye twateguye gahunda yuzuye yo gutera ibiti ku mihanda minini ndetse no mu bice bizaterwamo amashamba. Turashaka umujyi usukuye ufite isuku kandi utoshe. AFC yavuze ko ibikorwa byo gutera ibiti byatangiye mu muhanda wa Sake, aho biteganyijwe ko hagomba guterwa ibiti ibihumbi byinshi. Iri huriro ryavuze ko mu cyiciro cya mbere hateganyijwe gutera ibiti ibihumbi 50. Nanga yavuze ko iyi gahunda izakomeza mu gihe kirekire hagamijwe gufasha kurwanya ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere no kongera ibimera mu mujyi wa Goma.
ku bijyanye n'ibikorwa by'iterambere bihuzwa n'ibikorwa by'umutekano nanga yavuze ko ibikorwa za M23 bitagarukira ku byerekeye igisirikare gusa. Yagize ati ntago ari umurongo wa gisirikare gusa ahubwo ni n'umurongo w'iterambere muri rusange, ibyo nibyo dushaka kuvuga. M23 yavuze ko ibikorwa byo gusukura imihanda, kwita ku hantu hahurira abantu benshi no kurengera ibidukikije biri mu byo ibona nk'ibikorwa by'ubuyobozi bugira aho buhuriye n'abaturage. Dusoreze Kinshasa, Tshisekedi yemeye ibiganiro bidaheza byo kurangiza intambara. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye gukoresha ibiganiro bidaheza byo ku rwego rw'igihugu bigamije gukemura amakuba ajanye n'umutekano na politiki akomeje gukaza umurego. Ibyo ntambwe byatangajwe na Cardinal Fardc Ambongo kuri televiziyo y'igihugu RTNC kuwa gatanu tariki 17 ukwezi kwa karindwi, ni nyuma y'uko yahuje perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abahagarariye amadini akomeye muri icyo gihugu. Mu ijambo yavuze ari kumwe n'abandi bakuru b'amadini hamwe n'umuvugizi wa leta, Cardinal Ambongo yagize ati nyuma y'iyo nama perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze guhitamo kuja mu biganiro bidaheza hagati y'abahungu n'abakobwa ba Kongo. Uburyo bw'uko bizakorwa buzashigwaho muri iyo nzira. Cardinal Ambongo yavuze ko iyo gahunda yowe na Perezida Felix Tshisekedi ubwe nyuma yo kugisha inama bagenzi bo mu karere barimo Perezida Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, Perezida Evariste Ndayishimiye wa Burundi muri iki gihe anakuriye umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Uyu mwepiskopi yavuze ko abo bategetsi bo mu karere bagize uruhare mu gushiraho imiterere remezo yo gutuma habaho gushiraho hamwe ufatanye no kunga ubumwe muri Kongo Kinshasa. Uyu mwate wo kurangiza intambara amahoro mbere waratangijwe mu ntangiriro z'umwaka ushize n'inama y'igihugu y'abepiskopi Gatolike muri RDC hamwe n'itorero rya Kristo muri Kongo, Eglise Christe au Congo. Imiryango y'idini yisize hamwe ngo itangize icyo gitekerezo cy'ibiganiro nyuma y'uko ibintu byari bimaze gufata indi ntera mu ntambara imijyi ikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka Goma na Bukavu igifatwa na M23. Nubwo Perezida Felix Tshisekedi yagiranye inama mbere n'intumwa z'igihuriro y'abanyamadini itariki ya 21 ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize, yaragamije kwakira ibyifuzo byabo by'uburyo bwo kurangiza intambara. Iyo gahunda yaje kunanirwa gutera intambwe mu gihe kirenga umwaka umwe. Iyo gahunda yakomeje gutinda nubwo yari yamaze kwemerwa by'ibanze na perezida, ndetse hakabaho n'ubuhuza bwo ku rwego rwa diplomasi bwa Angola n'andi mahanga. Nubwo uko kwemera kuganira ari intambwe itewe, iby'ingenzi bijanye n'ishigwa mu ngiro cy'ibyo biganiro ntirashigwa ku murongo. Asigaye kureba imitwe ya politike n'iyinyeshyamba izemerwa kuyitabira ndetse n'ibisabwa nyirizina bizagerwaho kugira ngo intambara irangire burundu mu burasirazuba bw'igihugu no kubona igisubizo kinyura impande zose bireba. Tugeze ku musozo w'amakuru yacu, reka tubashimiye mwese twabanye muri uyu mwanya w'amakuru. Nimba utarakora subscribe uyikore, nawe wayikoze turagushimiye. Mukomeze mugire ibihe byiza, duhura ubutaha, byiza duhura ubutaha, byiza duhura ubutaha, byiza duhura ubutaha, byiza duhura ubutaha, byiza.